Moving the program here too quickly. Ngicela nje ukudlulisa lama announcements. I-program yethu yanamhlanje bazalwane limited kakhulu ama-hard copies. Ngiyacela ukuthi ama-overseers asicele ukuthumela ema-groupini ama-regions so that abazalwane bezoyiviewa from amafoni wabo. Elandelayo njengamanje siya kwi-revival yethu bazalwane. Siya kwi-revival we word of welcome first. Ngicela sidedele our senior bishop ubaba wethu Mangethe ngesihle isitabelelo sisumisa indoda endihamba. Amen.
Amen, bazalwane. Amen. Amen. Ngiyanibingelela nonke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngokukhethekile ngibingelele indoda yombono ubaba uTM Shongwe kanye nomake senior bishops namabishop nabomama ngiyabingelela nonke egameni leNkosi. Amen. Bazalwane ngizokwenza nje okuncane ukuthi ekhaya uma kufika abantu noma bezolobola bayabukela manje nami ngizokwenza lokho nje bantwana basekhaya ukuthi siyabonga ukukhona benu nonke siyabonga nonke uma nikhona la ezweni lase KZN ngicela nje nishaye izandla bazalwane izandla ezinkulu bazalwane ezinkulu sibonga nje uNkulunkulu bazalwane besingathembile ukuthi siyophinde sibuye la mdimani kepha ngomusa kaNkulunkulu uNkulunkulu wasivulela amasango ngizosho nje ngizotshela abazalwane sinabo ukuthi njengoba sikhona kulomuzi ama-bathroom abomama angabi yiwo lala angabe khona bese kuthi awabobaba abengapha ngendla engikucela kakhulu nje bazalwane ukuthi sinakekele abazalwane abasivakashele sibanakekele kakhulu singabanyatheli thina amakhona ngaloko nje ngiyabonga egameni likaJesu manje kuze kube phakade. Amen. Jehovah,
Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu, amen. Mncane-ke bengizokwenza sibingelela ibandla lonke, abaholi bonke, pastors, senior pastors, bishops, senior bishops, ukhethekile baba nomama manje, amen. Ngiyabonga nami ukuthola ithuba sizokwenza introduction yabaholi bebandla. For mainly two reasons. Reason number one, ibandla lethu is growing at a very exponential rate. So kungenzeka ukuthi umholi ubona lapha phezulu mhlambe last year bekangekho. So senzela ukuthi sazane kangcono sonke. And another reason ukuthi si travel from long distances bazalwane. So before siqhubeka nenkonzo yethu fanele umoya wehle ukuthi abantwana bekhehla sibaphele bonke. Amen bazalwane. Ngibonga namithuba indlela kancane ngethuba
nengindoda babuNtuli yashada lapha ngo-2024 2025 ngiyakhumbula ngosifazana ngakusadumele nto kasuma mkamabona amen yashada le ndoda mayiceda ukushada ithembisa unkosikazi wayo yabona unkosikazi ngingathola ithuba nje lokuma pulpit angeke ngihlale phansi ngingakasho ukuthi sukuma ngamabona amen bazalwane amaviki aphenduka inyanga ziphenduka unyaka waphela unyaka wokuqala umama yokuhlala semthethweni njalo makiwe enkonzweni uthi ngenzeka kube ithuba namhlanje ukuthi kuthiwe sukuma ngamabona uthe lapha unyaka wesithathu nje lapha phakathi nendawo kuzinkonzo enkulu uzo-arch kuleyo branch amen uyeza u-arch kuyabekezelwa abazalwane baphelele bonke enkonzweni inkonzo seyihlale u-MC uyasho ukuthi u-arch angangena noma yini bazalwane sekaseduzana iyaqhubeka inkonzo ngasimangathizeni nje lapha egeyitini imoto beyidrayiva wabambatha simangathizeni lapha egeyitini le ndoda le eceda ushada leyo usikhosana isibongo sayo akhona amandebele lotshana usikhosana lo imoto ka-arch ayikhona ukungena egeyitini khona ipholo elipake lavudlisana maye ubambatha wathi angena imoto akakhona ukungena sekudingeka umuntu ozoya phakathi ayomemezela uthi mfana wepholo phuma uzosusa ipholo lapha egeyitini u-arch ufuna ukungena usikhosana ngazinto yasafike niniye kuleso sithithithi ezwakala usikhosana athi nakhathazeki ngizabuya mina ngiyomemezela phakathi uthi mfana wepholo phuma u-arch akakhona ukungena bamangala abazalwane enkonzweni usikhosana ungena uyagijima iyaphephezela ushona pulpit akasaceda ku-MC ukuthi MC kunesimemezelo uvele uhlwithi imayikhi uthulisa ingoma thulani bazalwane kunesimemezelo esiphuthumayo engifuna ukusenza kodwa ngaphambi ukuthi ngisenze lesimemezelo usikhosana nje angihambi ngena hamba nomlaba sukuma ngamabona amen bazalwane bayasho ukuthi uye wabonela usikhosana masephuma inkonzo banomfana banikezana imali asizingenile lezo ukuthi imali zami intanga zabantu asizingeni lezo bayakhonza bazalwane usikhosana wayethe umfana okay now usikhosana wayethe umfana there is a moral to the story. What is the moral of the story? Ithuba mangatholi create the opportunity ithuba mangaveli uzoyithola kanjani siyathubeka siyasebenza bazalwane sibingelela wonke amagatsha khona wonke ama-regions nisesekhona msibazalwane ngithi ngiyambingelela ngesizulu sanibonani akhona amandebele lotshani madodeni ngiyabuza mamsikhosana lotsha akhona amaswati esakubona kumnandi makhulu umswati fawuhithe lefobethonatani iswati asinakhi amen bazalwane abesutha amapindi amatswana dumelani amen akhona amatsonga absheli wena mavenda mdala khona bashiya ngaphandle sinawo amachina namapakistan sibusibabethu lapha sibusibabethu mhlawumbe khona usibani wazibani ngesitshali masibingelela sithi ching sihlala ngeDurban Central akhona abazalwane baseDurban Central sicela ubuholi bonke baseDurban Central usukume nje usukume sishaye izandla Durban Central abaholi bonke baseDurban Central iDurban Central abazalwane laba thina masiyobhusha enkwarini bona babhusha eBhalithi babhusha izimbali babhusha inhlangano. So if you want to make friends like Madeleine, I think give abazalwane first show manamba i-region is hostile Northern Natal bakhona
abazalwane baseNorthern Natal. Northern Natal khona, ukubonga futhi baseNorthern Natal. Siyabonga bazalwane. Bazalwane baseMpumalanga, khona eMpumalanga? Mpumalanga. Mpumalanga bathanda uzenza juice. Basihlala ngeGodswill. Awusamanga khona nje eMpumalanga lapha sineGodswill. Manje sekhona i-Angels View. Uyabona nje manje basenokuthatha izinto balethe eMpumalanga. Cela ukubona bonke baseMpumalanga busuku esibashayela izandla. Abazalwane babalulekile ke lapha siyabuza. Badlula amabhola gate, badlule ama-toll gate. Bazalwane baseSwaziland, ikhona iSwaziland. Seyifike iSwaziland, sicela ukubona baseSwaziland usukume. Izandla. I-region elandelayo, i-region yase-Gauteng. Ikhona iGauteng? Gauteng Gauteng. Esjengiso. Siqhubekela phambili sicela ukubingelela itafula lapho ngoVasiel. Injini eyebandla le. Thina simasele sikhupha amavesi bona babe bagijima nama-spreadsheet, ama-database, ney'mali zebandla. Sino-oversee ubaba ucele, sicela suku ubaba ucele noma ucele, abakhona bakucele ngibonile